Le grand concert solidaire, organisé ce samedi 16 mai au 360 Paris Music Factory dans le 18e arrondissement de Paris, s'est déroulé comme prévu dans une ambiance à la fois engagée, fraternelle et profondément émouvante. De nombreux amoureux de la Kabylie, militants, sympathisants et membres de la diaspora kabyle ont répondu présents pour exprimer leur solidarité avec les détenus d'opinion kabyles ainsi qu'avec leurs familles. Tout au long de la soirée, la musique, les chants et les prises de parole se sont mêlés dans un esprit de soutien et de rassemblement autour d'une même cause. Plusieurs artistes ont participé à cet événement solidaire, notamment Sinka, Azal Belkadi, Massi Adbi, Brahim Houchen et Meriem, tandis que Nadia Matoub était présente en tant qu'invitée d'honneur. Les organisateurs ont rappelé que l'intégralité des bénéfices de cette soirée sera reversée au comité de soutien aux détenus d'opinion kabyles afin d'apporter une aide concrète aux familles concernées. Au-delà de l'aspect artistique, cette soirée aura surtout été marquée par un fort message de solidarité, d'attachement à la Kabylie et de soutien envers ceux qui vivent aujourd'hui la prison, l'exil ou les difficultés liées à leurs opinions politiques. ما كانتش لي سيرو غادي ما كنتش بزاف حكومي كذا شافوني هذا الكلام تاع عاد الناس من العشاء الزهور ما تشاركت هذا اللي تنحبس تواتسو لكن تسوق كلش هزنا تستنيا من الشك انا تسني الكاز وستعرف لي الشك اخاك يا الله هو بقى السيد ما تكبر داك يعني أكي خدمت هذيك تجبد كلها تسوسمي وتسعى مازال ما كيكر الصوتي أسفلو حسين دا الدهن هاد خدمة سي مزوري تبدو مغاتير دافات خاص تشعل الكبري غاس سوسمت السلتي الصوات يدي تسالي نسي الحباس تبدو مغاتير دافات خاص تشعل الكبري غاس سوسمت السلتي الحباس يدي تسالي نسي الحباس
الزول سكوذ مازال ثروة اللاصل مازال السير. أول كان يوتيلن تعطي الغرف اللون إوا كنا السنيمرة سكرا التين سكرا بوين يدير روحنا رداكين يدير راني ثغرين نتمليلي ثاقي بوساكين تاكوني تغي توافكن إوا كنا نسمكتين رشنا تحداينا يكسروا الحباس من الجزائر. أدنيني ثمير ثديغن يويد يقدشن يقلشن أفتمليلي ثاقين السنيمرا هو كيم ديال زناكين يقعدنا دي عدين السنيمرا ديال ماس يوغاريثن ماس كريم دي مدياز النظام هذا راه يوث تجميلت إما سنة ديال معطوب ديال ثيكلت ما سنة ديال معطوب ديال ثيكلت ما دروح ما سنف كوال الددر إمحبا ساقينا أراش مربع ثلاثا فايك يتوحكم في لسنس الموت أمديني غمسا ثمير في إنم أثسدا فرحة الدنيا نفسنا غديوبن الفرح لنا غديوب إيه أية مثل Mesdames et messieurs, chers amis de la liberté, chers compatriotes, c'est avec une émotion particulière que je prends la parole ce soir, ici au 360 Paris. Je tiens tout d'abord à saluer la présence à nos côtés Nadia Mato. Nadia, votre présence est un symbole puissant. Elle nous rappelle que le combat pour notre identité et notre dignité est un long chemin de courage. Elle nous rappelle aussi que la voix de Robert Lounès ne s'est jamais éteinte. Elle résonne ce soir dans chaque note de musique et dans chaque cœur qui bat pour notre terre. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que président de ce collectif au soutien du tenu Kabyle. Derrière les barreaux, en Algérie et en Kabylie, 10 hommes et des femmes sont privés de leur liberté pour une seule raison. Ils ont osé revendiquer leur droit à l'existence. Ils sont emprisonnés parce qu'ils portent en eux l'idéal d'une Kabylie libre et indépendante. Ces détenus d'opinion ne sont pas des chiffres. Ce sont des pères, des mères, des étudiants, des militants de notre cause. Leur seul crime est d'avoir refusé de se mettre et d'avoir cru en la souveraineté de notre peuple akbaïli. الدنيا تلمير فمقراتي ويديك يديرني ثغري وربايا كينا ويدك يبقي تزوج لنا قضي شاكيو السنين هذا تلمير فمقرات كريم سين كادي بدوكاليس لي زارتيست ويدك يبقي يديرني ثغري لي زارتيست إلى نداكيو السنين دويدك يديكفونا ولا نسن ماشي الميدا ساعة شو كان فكاني كرا دقايق لكن المسليه كريم مسليه لي دون داكيو بروفيتي غاتونيت تيكتا من زوج الساعه كي لوكازيون يشبان داكيو الدنيا هاديك الساعه دقيقه شي الوقت هكا هاد ايوا كينيو انا خمين مينوت سيلونس ايوا ذاك يرغان 2021 و 2022 سيرتو دينا ورنا كثيرة وكي توجع لا تخطر لي فامينيو تسوفريت ثورا كيكيو الطقس يدنا كالك بار نهضر طاس في محبس ونتسارع دي تيفز مي كالك بار نار تنجوي بيريف تسوفرين مساكين ديال السيلونس إن مينوت سيلونس مي لا وامك تنمير في الوقت المرثنون il pensait d'année
في ذاك إلى نون كافال لقد زرميت مثل لن يركز نتلاوين سيد 2021 رسا تنادي في الاسم تمول تسكت ثاني أروان توفريوين وكان عم طفنا هنا نروي كذا كي قلنا ندير الحبس تشوفني دا عندي تكيف ثانية يعني أراني منسان دي الطرف السنيني هاساكي سياكي أنا فرنسا تاونيت أقلع يدون وكنت ترى أين منزمر أذا نخدم بلا مزية أدني نظام تواشوليني محبس تواشوليني محبس سنين أقلع يدون محبس زرع ذاك هنا والله خبار إلها شغلكي سنسوتي مورال زرع ذاك ثرنا ما دفود ثرنا ما دفود ذا القرآن ثرنا ثم قرات يويدي تروحن يويدي تيرنن يديرني ثاريو البروفيتار ذا ونيت ذا وإذا كي تنتقن وإذا كي جينا نكون ويم كمس أمير شموانس استكملوذ حسن حراز وإذا كوك إدي تنطقن ميال فاطالة سنيني تنمير ثنون مسار مدر من وياض ورسل وثاني